Karbi Anglong Tv9 News kena arah doa na pasame kardom pipa 0.1 kardom. Pini prime time berta tantang nilimen berdam tang cupi. Tang te berta cepi berta antun pen arju pangsene. Longki teron arta ningkan paroi sira ningkan ingkoi kepling. Sonsila khain ko retrog ruar baguri constituency ka paru dolamara malasisar thekro amekar longki teron pining a ningkan paroi sira ningkan ingkoi pling data thangna ta sarkar penkirap long lepillan lasinon KAAC education EM Richard Togdila pen duar baguri constituency VDC chairman sarkorong parliament John committee chairman Mongor Singh Tirang atuma phan kirap kachuhan Muni dakai artanon ke nangjum hek nangjum bomtang lu sitame non mala sisar thekro arong amekar longki teron lake hako munit pule pude sitame henuni achema non longki teron lake arta ningkan pharoi sira ningkan inkora pho an pling elo sitame isi manghumi mia banke longki teron piso sume ended pen non arta ningkan pharoi sira inkoi an pling et sitame majo ka sarkar pen pustame thangna rakera sujengso bajar anta longrun depin lang poke manghumi melo athi non KAAC sitame amahang ke thek det pen non KAAC amahang ke thekta ningkan troksike prahini an pling elo patalon sitame kirap long dum depin lang poke manghumi melo lasinon Karbi Anglong ta BJP a government lo BJP a government mate sarkar pen arta ke ong chuma phan ason ake joya warsai ki pondu lasipu ronga sar thekro wahin pen chuning ripon ke KAAC kacharia bang kwa chumlong ki terona phan injin sora ison bak terapa jotha achema anuta kangthong thikilo lapen amekta anchichar chelo lasi rabek thapusi ronga sar pen chuning ri pidokon lapen pulong ki terona hin penta kerap nang pachi rek thapusi chuning ri pidokon yang te pherang ka chindo kanin chalamle arjupon isi news dekhi for Karbi Anglong Tv9 News lang le lapo ana akang thira munilo tante ni kan tharoi sirang koi pleng elodi pleng et pen stamina tum labang so akisar phan pini or expension ta ho pidone la sona kirap dopik de stamela ha kilong nali gangralo nali thegolong lo nili mek pen nili thegolong le pina nili mek pen nili thegolong le pina old age pension scheme da long de la pen ke kopini sarkar pen kopini kangin so pen kera putawe nonda muthaku akkeng ke dam da si torok lo pusi china we kopini chin so berper chin koi bu me ong ni tum rong pen si kangin so si ni tum inchina chin nam pilo ang china chin halai no la pula si non nili tum nil ni hang abang ke sarkar pen kerap ke hang pini ni hang abang ke alang lin no bang ar julong le pinching kino da khanjang la pe ame kenon ta tanong te lang roi silang chin ludam dama banga pot setame la akeng aphan achin memuchot la pen ke la annu phanamang ko pina misin dute annu thon phogi pusini tumeni ninga ha la se la sobang le sarkar pen ingin sora ke theg dinge tum la pen ke ninge me tum ba la pen ke la porta Karbi Anglong Autonomous Council ke sari tim Karbi Anglong tum pu heta CM atum akaya atum pusitame rabasonte pusini lihin penge ka chuni ri ninga ha pon melo nili SABYF pen food fest program ki paman pon idamtang pre chikluni phai hini surini rankor ke chomarni suru puthar constituency angkang alu japra langsukar churar holalong SABYF atum pen food fest program ki paman pon la sohut ong donga mani datum chitong dun la pen kiru ki chai ki me ki klem ki dam ki me sena jo ki chu ki jundul long atum an ki kachuru ka jepitan la pen ki bang thuji aning kana phanta puthola son thak thak ki padupon thujia phan ki chu ki jundul long alu ya chun pen SABYF atuma phan chuning ri tekang buka champion arun taro Karbi Anglong Tv9 News Lakhain ko ratrog duwar baguri constituency ka palu dolamara malasisar thekru lapen mohakro arongara tumchek inhin kowe bithi sok sangka choenda make sungthepik lapen singlang supuang longmate area dimsi malasisar thekru lapen mohakro arongara tumke biri bitumpen chenglok kenang jiason anke hadak pensi choendam nang ko Bangso alam Susar Bokar Longsi Imtaro Thekdam Longsi Susar Bokar Longsi Imtaro Pen Deputy Speaker Dr. Numome Mina Phanching ki chithan PC Klem Pinon Pen Ajok Susar Bokar Longsi Imtaro Hin Pen Klem Pipon Bomlu Lapen Recent Pen Bangso Towar ki Klem Pachun PG PC Nang Thandu
lapen dola mara mala sisar thekro lapen mohagro arongarat jum deputy speaker MLA Dr. Nungmur Mumin lapen suser bokar long sim taro atuma phan kachoro sitame pajer pondo lapen kedam tanga por hutke check in hin kuwe soksang thenglang lapen biribi thungke ekar chia so doan sitame singlang so an si kengpen chu endam nang koklo sitame non pining pen ke gari motor bike pen sitame damundu lapen sar thekro arongarat suser bokar dong sim taro lapen Dr. Nungmur Mumin aphan kachoro pajer pon tangte kuana hok ma pherang ka chuma thengno kapachini alam thele arjuponik sine Duar Baguri Pen Edwarson Crew, Karbi Anglong, Tv9 News. Ante panchini rong lang ma kasi la kai pa chorolo MLA Momin pen jok se ito apal bang so tuar pe klang pilo pen ito pane ni klang pilo tapos se alang ipon tha anso se arnam a he jume pinang la pen la bang so akam ke claim take a pot tum la tum MLA Momin la phanta chorolo tema tum aprang pen ta ate ke thegong bom lo wasta akam ke thegong nilang lang ke alang la akam claim thegong lo la pen towar la dan chot kali along a pek ta alang li do long a ha ta punai pon bom po la pen lo so orlok sing lang so orlok ke har ba ji pon long po la pen tum reng long po Nanti pini abirta ke lang sikan ton pondok domi than me kardong.